Pećina ispod grada, dragocene građevine podno Beogradske tvrđave. Barutana. U periodu od 1718. do 1720. godine Austrijanci su kopali veliki barutni magacin, a danas je Barutana jedna od najneobičnijih podzemnih građevina. Ukopana je u stenu na Dunavskoj padini, nastala je u vrijeme kada su Austrijanci gradili Beogradsku tvrđavu. Kopanjem ovog magacina tadašnji osvajači željeli su da se reše problema koje su prethodni vlastodržci imali na tvrđavi. Najčešći problem bile su eksplozije barutnih skladišta, a rješenje su pronašle austrijske vlasti. Ispod same tvrđave iskopane su dve dvorane u beloj krečnjačkoj steni. Iako je ova veštačka pećina iskopana još početkom 18. veka, danas se u Barutani nalaze i spomenici starog Singidunuma. Oni su nastali u doba kada su gradom vladali Rimljani i to u periodu od 1. do 4. veka naše ere. U prvoj dvorani nalaze se rimski kameni spomenici kao i postavka stela, sarkofaga i žrtvenika koji su godinama prikupljani. Barutana je nazivana i Gibraltar na Dunavu. Danas je veliki barutni magacin proglašen kulturnim dobrom od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, kao i sama tvrđava na Kalemegdanu. A da li ste vi posjetili Barutanu, a Kalemegdan? Piši nam, prijavi se na naš kanal i predloži novu priču, ili nam daj ideju i zajedno sa nama istražuj Srbiju. Prati nas.